Anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani Chai ya moto show. Chai ya moto show. Oh yes, the Kikuyu mistress kana shangazi zundani ya chai ya moto show. Ndio karige mwere wito wa Just Kenya official YouTube channel. Doka no horo ogimweru tamweru no timweru gwo muno hari ari amakoretwo magituthi gatia ithweta Just Kenya official YouTube channel. Na riu ne kumana na story koretwo igithi na mbere tia mondoke ni ajorua ya Mugithi ogwetwo Waithaka wa Jeni riu athingatitio na akaheo marwa magwikinya hari board ya copyright ni koina nyimbo cia aini ana hau gaberekana nyimbo cia na hau gatene hamwe na aria mamuthingatĩtie ni aramati aini agatene ta JB Maina na Wainaina wa Kiandege. Waithaka athingatĩtwo hamwe na mũrũ wa nyina kamwana wa Jeni Tony Young na Kajay Salim. Ndeto ino yukite oriri njata ya Waithaka na Tony Young ishagararite ugweinine hau na gabere ndugakorokerie na mwere witu wa Just Kenya official YouTube channel ndakorwo ngikurehera haha ni nyendeta the Kikuyu Misses gumana na gastori gaka we karia ga Waithaka wa Jeni makoretwo makiigananio mena Samido na riu uhoro to ucio ni gukoro uhoro ungi ni ukite thutha wa oini wa aya maraina nyimbo cia na hau gabere gukoro magikinyo kana makiheo marwa makuina nyimbo cia andu ana hau gabere riu hihi ndenda tundanira na mwere witu wa Just Kenya official YouTube channel twirane matama iria yagirire gukoro ikiranwo ni kumana ni hihi andu ni wiru mena guo twirane ma hau comment section ni gukoro ni wiru mena guo andu aige kana aini aria angi kumana na njata ya mundu ogwitwo Waithaka wa Jeni ona kamwana wa Jeni Tony Young ona Kajay Salim no ukoro andu ni wiru mena guo kana niki nyitarana nani mwere witu wa Just Kenya official YouTube channel gukoro ngithoma comments ciaku haha wega ta wega nugo tumenye ma area iho eko ni makiranagia makaji ta the Kikuyu Mistress kana shangazi zundani ya chai ya moto show.